Halala wololo, ladies and gentlemen, anginibingelele and welcome to the show. Igama lami nguSifiso Kuhle ngwakamsimango isibongo, and this is Let Us Talk Diskie with uSifiso Kuhle wakwamsimango. Mhlambe ke uyaqala ukulalela lo hlelo namhlanje, mhlambe ke it is your first time listening. Into ngi expect ke lana, we talking everything South African football, ikakhulukazi everything South African football. Yes, siyayifaka nebhola phesheya, kodwa lapho nalapho, but mostly sikhuluma ngedisc. Masikhuluma ngedisc, sikhuluma ngelala South African South Africa. Enye into okumele yazi, asikhulumi kuphela nge-PSL, asikhulumi kuphela nge-DStv Premiership, asikhulumi kuphela nge-MTN 8. We talking everything from ama-development leagues kusukela le qaleni, Gauteng Development League, your Hollywoodbets League. Sakhuluma ngalokho namhlanje, uzokhumbula ke futhi ukuthi iyona inyanga yabantu besifazane. It is Women's Month, August, so siqala ngebhola abantu besifazane. Siqala lapha kwi-Varsity Cup. Uzokhumbula ukuthi namhlanje bekunama games that were playing TUT Stadium, lapho ke bekudlala khona amaqembu abedlala khona. Into sibonile ke eyenzakalile engamanye ama highlights ngokwenzeka kwakhona lapha nama city siyabheka. EUP okay, so EUP umdlalo wayo usuphelile njengamanje. Ama-Tuks ayiwinele nje ngamagoli amahlanu 5, not ivet. Ama-Tuks awine lapha ngo5. Ivet ke ibingenagoli ke lapho. Usinamile Mkhwanazi okuyena ke laphana oyicoshele ibrace ngesikhathi ke iTuks ke iwina ngo5 not. Kanti ke eminye imidlalo ethe yathi ukudlala laphana, uzokhumbula ke ukuthi khona laphana ama debutants abasafika labaqalayo nje oqala wabedlala la kwi-Varsity Cup, yena ke University of Fourth Hair. Ijabulile kakhulu ngenxa yokuthini na, University of Fourth Hair igcineke laphana ikwazile ukuthi idrawe ne-UKZN. Ngiyazi ukuthi i-UKZN angeke ikuthande lokho, kodwa ke ama-debutant wana la e-University of Fourth Hair izojabula ukuthi ngomdlalo wawo oqala nje hawu ngathi siqala nje sifika sesiyakwazi ukudrawa, meaning ukuthi ikhona into esingayithola, ikhona into epositive esingaphuma nayo uma siqhubeka kanjalo. Enye into le esibe sibheka laphana, ngifuna ukuthi siqhubeke mina sihambe siyobheka lona ibhola labantu besifazane. Ake siqhubeke masibheka ikakhulukazi sihambe siyobheka iGauteng Development League yawo ama-ladies ke abantu besifazane. Kanti ke masikubhekela lapha i-log yakhona, number 1 Mamelodi Sundowns bame lapha phezulu kona ama-ladies kuyona iGauteng Development League, bawu number 1. Ama-points wabo mawuthi ubuka angu-34, sibasadlala ama-game ke awu-12 kodwa banama-points laphana angu-34. Number 2 the Lions of the North, but the female side Highlands Park iyo number 2 ngama-points angu-24. Bebambene ne-Tuks ngoba ke number 3 ngama-point awu-24. Angazi kahle, ngisazoke ngithole kahle ukuthi the same females, the same ladies abadlala laphana kwi-Gauteng Development League are the same abaphinde bedlala lapha kwi-Varsity Cup. Sizosenza short yayithola leyo. JVW FC number 4 ngo-22 points, ilandela nje kancane ngama-point amabili emva kwe-Tuks. Zobakhumbula ke lapha ne-JVW ave bedlala ubabheke lapho. So number 5 yona ke laphana iResa, noma ngithi yona ke iResa, remember Elite Sports Academy. Uzokhumbula ukuthi ama boys wakhona esayidini lawo akadlala ikakhulukazi ne-Highlands Park lapho ethola khona kudroba ku1 ngapha 1 ngalena. Kodwa ke bona number 5 lana ama-ladies akhona ngo-19 points. Panorama FC 13 points ilapha ku-number 6. Kanti ke gcineni noma ngithi laphana ku-number 7 iRovers FC ngo-12 points. Tornado FC number 8 ngo-9 points. Kanti ke iWest Youth Academy number 9 ngo-6 points. Number 10 iLaura Bukamuso ngo-3 points nje kuphela. Asazi kaphela ukuthi kuyona ke laphana iBukamuso kwenzakaleni. 3 points awuthi ngibheke so bane win nje yodwa iLaura Bukamuso, iwin yakhona iyodwa, a draw ayikho i-draw, banama lose awu-10 sure. So iwin yodwa, i-draw ayikho, ama-lose awu-10, bahleli lapho ku-3 points ku-number 10.
kuthanda ubanzima iyona ke Gauteng Development League leyo eme kanjalo ikakhulukazi Development League yakhona ngifuna ke sihambe siyobheka lapha na ibhola ikakhulukazi masiya kuma gents kuyona iVarsity Varsity Cup. Siqale ke sibheke ku round 3 kuona ke iVarsity Cup sikubhekele nje ama man of the match bahambe namo man of the match Ntokozo Mathobela wayo ke lapha eUJ otholele yona I man of the match ku round 3 uBoy Rantoti uRantoti oyitholele yona man of the match ku University of Free State to Heaven uSireti oyitholele yona futhi man of the match in Northwest University lihlokonolo kuyona ke Central University of Technology babe man of the match ngoba sazi ukuthi all round 3 wayo ke Varsity. Kanti ke masibhekela ilog yakho noma itafula lakho ukuthi lime kanjani TUT iyona ke eziholala phambili ngunumber 1 TUT emva ukuthi ke ithole iwin ku round 3 eUJ neUFS babambene ke lapha ngama points so bahleli lapho ku number 2 bobabili kahle kahle kodwa kukhona yedwa ozoba ngaphansi phela kodwa babambene nje ngokwama points ngenxa ukuthi bobabili bayitholele ukuwina kwabo ke futhi lapha